Wiyathi wa imwana cirorũraga taũni-inĩ ya Bungoma ucierekeirie gutuanga minyororo ya ukombo wa mikira ya barabara na cikerirĩria gucoka cukuru kuria cihingũrĩirwo mirango. Naweza pata msaada wa mtu ambaye anaweza nipeleka shule. Wenzangu akanionyesha kwa chief, na nikakuja kwa chief nikamwambia nitaka kwenda shule. Chief akaniambia nitaje wenzangu wote ambao nataka kwenda shule. Kana nikataja wenzangu hao wenye tuko nao. Sifo Joseph Cheng'oli ona nyota wa imwanaici wa gucoka cukuru acitwarite cukuru-inĩ ũmwe ũrĩa ciamũkĩrĩte na moko merĩ kũnina nyota wacio. Makazi yao watakuwa wanakaa mahali hapa, watakuwa wanalala hapa, wanakula hapa. Vijana ambao wamejitolea, nidhamu yao imebadilika na wanataka kusoma vizuri sana. Cukuru-inĩ ũyũ to gĩthomo tu kĩa mabuku cikũheo, ĩndĩ nĩ nginyagia gĩa kothi cia moko nĩguo cihote kwĩyethera mũgate wacio wa oro mũthenya. Tunawafundisha kutengeneza mkate, tunawafundisha kufanya welding. Hiyo ni section ya wale wakubwa, na wale wadogo ambao wako below 14 years and 15 years, below 15 years tunawapeleka shuleni. Kaingĩ ciana iria cirorũraga mataũni-inĩ cikuruhanagio na ciĩko cia kwagagia mũingĩ a Kenya makĩrutĩrwo rĩtana rĩa gũciteithagia nĩguo kũhukia mĩtugo ĩyo. Kwa hivyo namba ni kubwa, na hii namba tusipoamka tu na mkakati uonekane mzuri ya kusaidia vijana hawa, huko mwisho utaleta shida sana Bungoma. By doing that watakuwa tunasababisha mabadiliko, transformation katika maisha yao. Ciana ici ciugĩte kũrĩ na ingĩ nyingĩ mabarabara-inĩ cirerirĩria gucoka cukuru no cikaga njĩra cikihoya andũ a wendi mwega meyumĩrie gũciteithĩrĩria. Walikubali kutusaidia kuja shule. Na naomba waendelee hivyo, wasaidia hadi wenzetu wote ambao kwa town unyambaki huko. Nimaliza shule ningetaka kuwa engineer. Taũni-inĩ ya Bungoma kũrĩ na ciana makĩria 600 iria ciũrũraga mabarabara-inĩ. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Winnie Kimani.